Do boju je došlo do incidenta nakon što su policijski službenici pokušali ukloniti zastavu Republike Bosne i Hercegovine s ljiljanima koja je bila istaknuta na jednom putničkom automobilu. Tokom intervencije uslijedilo je privođenje vozačice, a video snimak događaja ubrzo se proširio društvenim. Nadira, javi gore mojima. No. Mama, nemoj da ih dirneš, stvarno sam nagli na auto, mi smo na javnoj površini i to je to. Ajte nas samo izvadite iz RS-a. No. Ej! Hoću i ja RS, kore zastavu RS oduzeti. Mama, no. Evo. Daj mi zove mi oštetu, daj mi oštetu, Stani. Nisam, on je mene udario, gledaj. On je nju udario! Prekini priču, naređujem ti! Da prestaniš priču! Ovo sad mi daj oštetu auta, uslikaj mi oštetu auta. Ja, fatta video. Andiamo mamma, adesso vai a vedere. No, entra dentro in macchina. Ti cosa ti ho detto io? Ne direi! Na snimku se vidi kako policijski službenici prilaze vozilu na kojem je postavljena zastava s ljiljanima, te pokušavaju da je uklone. Prema navodima osoba koje su prisustvovale događaju, vozačica se usprotivila takvom postupanju, nakon čega je došlo do verbalnog konflikta, a potom i njenog privođenja. Slučaj je izazvao brojne reakcije u javnosti, posebno zbog činjenice da se posljednjih dana širom Bosne i Hercegovine uoči i tokom nastupa nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u velikom broju ističu državne i navijačke zastave. Podsjetimo, advokat Emir Kovačević ranije je pojasnio da je zastava Republike Bosne i Hercegovine s ljiljanima bila zvanična državna zastava od 1992. do 1998. godine, te da njeno isticanje nije zabranjeno važećim zakonima Bosne i Hercegovine. Prema njegovom tumačenju, ne postoji pravni osnov za njeno oduzimanje isključivo zbog njenog isticanja.